handak tokhiba thodok se conspire tokhiba mi se thidok taba yadre ba maram di conspire tokhiba mi sing se akhoi thadok gi perspective dadi Kuki ne maro ina Kuki INPI Manipur ga Kuki Students Organization ne Kuki INPI Manipur headed by CH Ajang Khongsai ne aduga Kuki Students Organization headed by Pautin Thang Lupeng ani mak de hoji Kuki INPI Manipur da President ga secretary yaure loan su maite loan or maite mek adum haiba yarabane sometimes hoji gidi Manipuri haire di language khatang gi dakhal aga ei thado sing su Manipuri na te haining ba maite sing sina masagi political party leitabani na BJP or Congress da chatlabani na Kuki sing gi di yamna advantage adum phangkhre ba yam nungai khre ba arambai na MLA mayam sing se phajana punsin han khre adugi unity du kadai chakhrage law and order restore to de ba yade all Manipur da tampa khatang da yaroi chingde su tawga dawbane englo Kuki war get mai tha khiba midu mai teira Kukira thadora kanara se putuk tringai phause praja mayam se pen ge doba mande adu ama ani subai sida sigi illegally erected englo Kuki war haiba si su lothok tringai phauji Manipur da adum hostility adum legani si se administrative department gi mathone se mayam sing se government gi mathone se illegally erected ne National Highway Authority of India gi permission su yaude state gi PWD gi permission su yaude kanamta gi ayaba yaudena erect to ki ba pot ne adu lothok tingai phau hostile adum hostility element adum lehi adu lothok pa mathau tai removal of Anglo Kuki war centenary welcome post hai tare adu ma ham subada Manipur da illegal immigrants ga mari leina na yamna kaino oiba sensationalize oiba illegal immigrants Kuki illegal immigrants hairiba mising se ei samak HAOKIP ne 1967 da Burma dagi HAOKIP lae adu kannanaba gi damakta aina HAOKIP sing se illegal immigrants na te haina khoi kanba yaroi maramdi che the Ministry of Home Affairs da ai ba leibane so government of India oigedra Manipur government oigedra sigi any Kuki tribe se moina conveniently sigi thak se da HAOKIP mayam sing se du da changi adu any Kuki tribe lo tho kan se da any Kuki tribe gi MLA ani henglip gi MLA ga saikot gi MLA ani do adum sauba tabani lo tho ki ba chief minister magi MLA ama oiraga chief minister magi leader amaduna adugi magi tribe du lo tho pi ba tar di sauba tabani du mahausa ne adu reaction adum lakani action leira di adu gumbudu kamaina koi control to togani haiba adugi maram uduna any Kuki tribe se lothok te ba yade sisu ahum subada ne mari subada law and order restore to de ba yade all Manipur da tampa khatang da yaroi chingde su tawga dawbane kanano culprit adu thidok pa mathau tai tang ahum da moro ina hojik chu kangwai da gina tuibong sigi yamna hotspot oiba sigi jaga sida law and order se restore to de ngai phau yaroi maram di hojik ti national highway to kampu bidi chatpa hanba yare somehow adudi mayam so dum chatli maro ina sigi district khuding mak oirbasu hojik district tratrup manung da sigi district headquarter ani sida maram oidena ekoi Manipur praja mayam bu popular government lo thokhi ba atei tei mayam sing se khoina victim oiba se phajade just because of two district headquarters how will the entire population of Manipur suffer adudi yaroi so sigi law and order se anyhow any means especially kangwai da gina tuibong sigi stretch sida thoningba thokpa toningba toba nomai dum kapsilakpa du da toba mayam sing se control to de yade si administration haitare sarkar paiba singna adum tobiu aduga manga subai sida illegal drug trade si sing se annihilate to go dobne bus to go dobne fajana aduga mari leinana yamna comprehensively detail oina copy eradication ki damakta policy se fajana simba mathau tai government na police or Assam rifle or Manipur rifle katang thar aga photo ga thagal aga adu oda claim to body photo of the yaroi se fajana mayek sing na copy eradication ki policy plan leba mathau tai aduga manga subai sida civil society organization mayam sing se Manipur government employee kaya yaubra adu fajana thidok ready mayam sing se maro in a home department oiro health department oiro power department ga education department da thabak suri ba mayam sing se conduct rule gi wang bada haining ba panghai da hai ba Manipur su mapu leite ba gi type da government leite ba gi type da kana any government employee na su adum pangtaw da to ba sigi department mari gumba se fajana CSO da kana yaw bribe je fajana thidok piradi administrative hai tare ko ngasai nai ki ba government gi mathau ne simayam to yedi yam fagani adugi mathak tu da yam namaro ibase MLA singna leader of the house hai tare legislative party leader khanba matam sida sigumba mayam singse paikhat pangamba mi mathau tai
ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦഡ് ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ January kayano kunmarida arambayna MLA mayamsingse fajana punsinhankre adugi unity du kadai chakhrage si mayamsingse akoina khangbide maitaina hekpula kansida MLA singse executive sumoina paigani legislative sumoina paigani adugi power du kayamuk sathige haira kansida nationalism sigi kuki ga naga gi nationalism anoba siudo nationalism sarli se kasuna chade idea of Manipur hainingai leite Manipuri nationalism haira aga lon su maitai lon or maitai mayek adum haiba yarabane sometimes hojigidi Manipuri haira di language khatang gi dakhal aga ei thado sing su Manipuri na te hainingba sigumba aranba nationalism hai tare ko sigumba se hainingdaba when Meitei legislators may unite to Rakanda, Toadi Yam Nalaibaneba. Once legislative ga executive power head Piradi, Nagaland ga Mizoram Natobado, Moigidi nationalism Sabado, a similar loito in the city. City maintain a disunite with the Gimaram Uduna, policy Karikarakam to be the Gimaram Uduna, Tobangam de. Hosik the government of India Katang that depend to a tiny problem. Say government of India na tebe akhoi sina problem se akhoi machine tho kan the government of India na kadai power advantage lobra kayam tong badage di khangde geopolitics or anything moni su kayam benefit oibra di khangje de adu bur akhoi na room PBA ba akhoi na Manipur na India ga punba se India constitution se phatteba oibra akhoi ga chana dabra because madam di ethnic violence gumba se India ga pun khraba matung da di yam thengnai adu di or misuse to bagira India ki constitution mayam sing se adu oi tar di who misuse this Indian constitution adudi akoina thidoga kari kamaina corrective measure lo khatpa yabra haibasi akoina khangba mathau tai maramdi hojek di Indian constitution gi makhada akoi lerabna modi supreme ne toning ba toba yai we just only blame Delhi hairadi hainingai leite hojek di yamaru oina Manipurna BJP na hai tare strength leina disungani khatang da law and order situation pharak ta badagi maram oiduna Manipur gi popular government se lothok pi kansida justice hairadi to hiba thodok se conspire to hiba mi se thidok taba yadre ba maramdi conspire to hiba mi sing se akhoi thadok gi perspective dadi Kuki ne maro ina Kuki INPI Manipur ga Kuki students organization ne Kuki INPI Manipur headed by CH Ajang Khongsai ne aduga Kuki students organization headed by Pautin Thang Lupeng ne animak de hoji Kuki INPI Manipur da president ga secretary yaure maramdi moi biren gi mathakta as a chief minister ma oina yamna luna tilabasu or Meitei da yam luna tilabasu moise mathakta yam sawe maramdi moina any Kuki tribe delete to ra kanza yam sawe ai ba loi evidence loi lebang ngaktane sawre ka su kaide maroina moigi sympathize to khiba moigi su da yaw khiba kener gi mathakta Mars tarada su agreement se lotho kansida moi yam sawe adugi mathak sida adudi moi apen deba yam leire adu yam leireba so adu anni gi mathak to moi kari to badage khoi se pun deba yadre aduga kaino ama paratam han deba yadre haira kansida moi kari thige atsum gi platform sida hoje gi Pautin Thang se president ne moina kari thi badage mete gi ST demand di se tho le si su si na ba yai ni thumjin ba yai ni sigi mathak ta aduga jo champur su ngarang nahan su irang yamna volatile situation le si ni se capitalize to raga thomjin la di akhoi to bangam gani haibagi season third May da thokre mogi gate ki du May thakre thara kansida it spread all across Manipur adu maro oina yamna fast oina spread to bodi more da less than 30 minutes da spread to kanagi influential jaga no Kuki student gine Kuki INPI gine almaina mogi du yinga kansida third May gi duda loi atay mayam singse retaliation ne Meitei su retaliation thado su retaliation all others are retaliatory act ne ba koi mayam singse admain to duna when it all spread Kuki versus Meitei gi da lakre Kuki marak se koi thado na yaw de haira kansida somehow it take times finally last August gi koi imphal da lakpa yare bhapta minare adu gi di yore hojik gi di idea of Manipur haire idea of Manipur da Kuki du kanano koi thidok tredi kamaine koi hingmin nagani ba kamaine koi tin nagani hojik di thado na koi yare phare Manipur di kaidungai da suya yaro ekoi di Manipur da at least 31% scheduled tribe category phange Assam da PB de atei da PB de
सिदगी होदोरकपने सिदगी कइनो तोरंबने अखोइना खल्ले जिनुइंदी अखोइ खल्लागा लाकपने होय at one point in time Thado might have been migrated from Chin Hills or we have been naturalized Maharaj Narasimgi matamda oiramba yai. Those are gone history and we have been migrating here and there. Chin Hills dagi, Lusai Hills dagi, Kachar dagi, Silhit dagi, Naga Hills dagi, here and there chatlamba yai. But Manipur government na INPI rule matungin na Thado su 1961 mamang the labor already yare indigenous person paragi yare. Simple, all problems can be sorted out. Si da khang na akoy mayam khatnahan ba conspire to hibami mayam singse akoy na dandi pire kari punishment thido ga penalize to dingai phaudi asing ba lasting peace phangoy si mayam singse maru oina ahoy meitei haibadi panjabadi nungaite ado irusu khwani masing yam jo adum malice towards non aina intentionally phataba khande matamduda moya yam luna tinaba Kuki INPI ga keso se yam thune thido leader singse aduga anywhere unaba mathau tai moy yadradi atei Kuki sumna na chadaba MARU oiro mizo oiro or zomi hai tar moy yam singse akhoi yelhomi mayam singse maheron digi tinaraba pa mayam singse kotho ga wari sanaraga Government of India or Government of Manipur sida akhoi para ama lesson ama piba mathau tai ngasi di problem ngakte ne akhoi nangang ise akhoi na khangi badi dots connect mayam togre ado iresu penalties mayam sing so version yam late akhoi it is our moral responsibility to join hands together honest lies on the government elected MLAs mayam sing duda dum tagani ado iresu akhoi na laina se khangra bani na tungna in order to prevent this type of conflict again in future so that nobody even government of India cannot take advantage ado gidamak tadi akhoi mayam sing se close zone meeting phama kanda strategy yad ka do bune ba ko Manipur nung se hai the idea of Manipur nateba Manipuri nationalism se khoi chatmin anoba hoba mathau tai Manipuri nationalism haidi Thado Manipuri haiba tangkhul Manipuri haiba sigumba hodokpa mathau tai adu natrabadi suoi oiroi but we can akhoi yam thuna adum maipa kani ngamgani hai khiba problem di Kuki ne Kuki kanara haiba se akhoi soidana identify to thoki se illegal oibra legal oibra Kuki kanara haiba se akhoi thidokpa ngamba numit tadi wari sanaba ngamgani